Aman kepayunan calikna Pak ya. Ngucing-ngucingan ngucing belem Sor Bapak Didi Cisaat buntut pondok Bapak Pian Cisaat Bapak Dong Tamin Bandar hayang. Puyum ulin-ulin Pak Didi anu bager baliknya jangan jadi mondo Bapak Yun Bapak Didin Cisaat ucing-ucingan deui bisa dengan kupapian anu mana Pak Udin Bapak Wajan Baudin pemangku hajang ayo Bapak Didi aturan Baudin pemangku hajatan Sor kapayun Bapak Didi Cisaat ucing-ucingan deui Pak Didi Cisaat sareng Bapak Pian Bapak Tamin aturan kapayunan dong hayang ulin-ulinan disarangan ku papian anu malna aturan wilujeng tepang anu manel Bapak Pian Bapak Didi sareng Bapak Pian disarangan ku Pak Didi anu bager aturan kapayunan apana pian deui sayang Sor enggalan ya Bapak Tamin Bandar Puyum di Ratu Bedul galura pucukumu Bapak Tamin Bandar Puyum Bapak Bedul Tamin riungan kira marbayaksa Sarah kersana nu dipibotuku omo Bapak Tamin Bandar Puyum Bapak Tamin Bandar Puyum aturan kapayun Bapak Tamin deui hayang diserengan Bapak Didi anu bager tulus Allah Pak Didi Cisaat nanjak ke rumah Pak Didi elas bilinan jina tomamu hayang diserengan Bapak Pian disarengan aku Bapak Pian deui sayang Allah Bapak Tamin aturan Bapak Tamin Bandara anu mana Allah disarangan ku Tamin mana sayang Pak Tamin mana bagus Sarah kersana Bapak Didi kabayun seririt Pak Tamin jadi kepelet iku hajat anu bagus saliwet di durian ibade deui anu mana Bapak Tamin Bandar Puyum aturan Bapak Tamin tapi nusu Bapak Tamin Bandar Puyum anu bager
Patamin bayar laguna Ibu Ade, saya bola hajat, anu bager. remaja zaman ayeuna Bapak Udin, anu tetep bager. model Pak Udin anu nyentrik Pak Udin Bapak Pian, anu bager kabayun. resepnya budaya bahasa resep kata gadis putih Pak Udin ada Bapak Udin, anu bager. begal globalisasi Bapak Udin, pergaulan hayang bebas Bapak Pian, anu bager. dipingasi Bapak Pian, cuek kasih Bapak Pian, Pak Udin anu bager. aku sayang Aduh kalang-kalang aduh. Aduh kalang-kalang aduh. ekang si enucak kadajang iman Pak Udin anu mana anu sayang teka bendung buat Messi Bapak Tamin Benar saya belajar anu bager. anu Aduh bager kalang aduh. Pak Udin teh mencerti globalisasi Aduh simpati. pergaulan hayang bebas Aduh kalang aduh. Ibu tripingasi menghanyat. cuek kasih Aduh Mama Pian, Mama Pian. data gadis matakan bager. kopi Patamin ada yang bager mencerti globalisasi Bapak Tamin pergaulan hayang bebas teki bendung buat Messi Patamin Enak banget. Patamin ada yang mana Ahendar. atur Aduh bager. Ibu hajat sayang saya deh Ahendar. Ibu hajat anu bager Aduh bager. Isengana pengantin istri anu saya Ahendar. Pangan. Teh Isa pengantin istri anu bager Aleng Isa. Neng Isa deui Ahendar Kula pangan. sapasi si ganyak si Api Hendra bias segala paningan Kabda bias gendang itu Arangkuan Ujang Hendar panganten pamaget. Suguen we Ujang Hendar. Tadi keputusan Ibu Ade saya babet Ujang Hendar. Panganten. Ujang Hendar. di langit kasih karena Ibu Ade saya bulbet. Ibu Ade saya bul hajat. Arang Ibu Ade. Ayah Ibu Ade. Ibu Ade Ano sayang Ujang Hendar. bintang Ujang Hendar bayar apa? masih usah Ibu Ade. Ujang Hendar panganten mam. Hiji. Dua. mantap Ibu Ade. Saya bulbet. kalau di Abah Tamin, Abah Tamin. sayang Bapak Tamin bangku hajat. Ibu Di saat Ade Abah Tamin. anu Di saat. bade aturan Terus Pak. bayar sindena Abah Tamin. di mana-mana di kampung di kota terus ke Abah kejaran Tamin. poni madrasah Ibu Ade deui anu bagus Satu. Abah Tamin. Di saat. po asalna Ayo watompel kabayu.
tompel. Namina Romantak kabita Ibu ade deui disarengan Ari ibu ade aya. panganten istri Ibu ade saya bolbet. Bandung Wah tompel, wah tompel. Paosna telur Kusadaya kangkeleng Sepujang Orang kali ibu ade deui Tarik ringan di saat. Bangga cobian Panasan Ayo Pak. Bayam di Di dapur. Bandung Tarik ringan apa tapi di sisa. Ibu ade deui Teh. Aisyah panganten istri deui Ibu ade. anu bager Saya bola hajat. mana-mana Ibu ade. kampung di kota Ibu ade anu bade hajat ekor hajatnya. Kunik matrasana ibu ade Pun sepuh Bapak Tamin pemangku hajat di saat. Ayo Raja Sawer. Ke ade aya jade. Bita Batamin deui anu bager Bayam Bandung kamasur Pangaosna teluhur Kurang kira Pak. Sadaya kangkaleng Bampun. Sepujang orang kali Kotak. Panasangan Apa? Bayam di Bandung Apa? Sambaran Bapak Tamin. Batamin Pemangku hajat di saat. mana-mana Abah Tamin di saat pemangku hajat. Terus ke penjara Kunik matrasana Ojo. Sapu asalna Jadi reka-reka Ayo neng. Mampung aya neng anu. Matrasana Ai. Abah Tamin. Iya Bandung kamasur Pemangku hajat. Paosna teluhur Sadaya kangkaleng Augin. Sepujang orang kali Eh. Bangga cobian Makan sobian. Panasangan Abah Tamin Bayam di Bandung Di saat. Sambarangan Ibu ade deui anu bager Patamin pandara bayam deui Abah Tamin di saat. Anjen ngaleos ngabagadang durian Ai. Abah Tamin pemangku hajat. Di saat Bandar Puyuh. Cinta urem pikiran balawang Tinuku emotan Patamin Abedoy. Dibuka anjing Abedoy. Tanya sa Aujang Panglima juri di sini. Abedoy. Letang demi rasa Sakalanang rasa pahit Sering kulang guli Pinuh ku emotan